Demak, bolajonlar, navbatdagi mashg'ulotimizni boshlaymiz. Navbatdagi mashg'ulotimizda shashka o'yini yordamida o'quvchilarning qay darajada kara jadvalini bilishlarini sinab ko'ramiz. Demak, kara jadvalida siz ko'paytmani noto'g'ri aytsangiz, yutqazgan hisoblanasiz. Tushunarlimi? Tushunarli bo'lsa, o'yinni boshladik. 8 kere 3 18, 8 kere 3 24, 8 kere 3 24, 9 kere 3 27, 9 kere 6 54, 6 kere 4 24, 7 kere 3 21, 7 kere 3 21, 8 kere 3 24, 9 kere 6 54, 8 kere 4 32, 8 kere 6 48, 8 kere 4 32, 4 kere 4 16, 5 kere 6 30, 9 kere 6 54, 5 kere 6 30, 8 kere 5 40, 7 kere 3 21, 8 kere 5 40, 6 kere 2 12, 6 kere 5 30, 7 kere 3 21, 8 kere 7 56, 8 kere 3 24, 9 kere 3 27, 6 kere 4 24, 8 kere 6 48, 8 kere 6 48, 6 kere 5 30, 6 kere 3 18, 6 kere 4 24, 4 kere 3 12, 9 kere 6 54, 9 kere 6 54, 8 kere 4 32, 8 kere 4 32, 8 kere 6 48, 8 kere 3 24, 6 kere 3 18, 9 kere 6 54, 6 kere 5 30, 7 kere 9 63, 7 kere 3 21, 9 kere 3 27, 7 kere 3 21, 5 kere 6 30, 6 kere 2 12, 8 kere 5 40, 6 kere 5 30, 7 kere 3 21, 9 kere 6 54. Bolajonlar, shu joyda o'yinni to'xtatamiz. Demak, Jumanazarda 5 ta shashka donalari, Xushtobekda bitta shashka donalari. O'z-o'zidan bu o'yinimizning g'olibi Jumanazar. Tabriklab qo'yamiz.